Ja više ne zovem tebe, ja više ne zovem vas, gospođo, ili vas, gospodine, ili tebe, dječače. Sad vi zovete mene. Sad će neko reći, nije ukusno, stavljaš na internet da poklanjaš iPhone 7. Poklanjam. A zašto poklanjam? Jer sam ga ja ukro, jer sam ja Robin Hood, kradem onima koji imaju i dajem siromašnima. Ovog puta sam maznuo jedan iPhone 7 koji je pripadao mom dragom poznaniku Miloradu Pupovcu. Čekam da me zoveš, da ti poklonim iPhone 7. Alo? Halo? Dobar dan, gospođo. Dobar dan, recite mi, pročitala sam na njuškalu da poklanjate iPhone 7. Da, poklanjam, gospođo. Ja vam prvo moram reći, znači, zašto poklanjam? Recite. Ovako, znači, ja sam čovjek koji, kada mu je rođendan, on ne dobiva poklone, nego poklanja. Meni je danas rođendan. Sretan rođendan vam želimo srce. Hvala vam lijepa, evo što ste nazvali. Evo, ako vam nije problem, ja bi volio isto, evo, ne trebate mi ništa dati, ali ja sam čovjek od naroda, od veselja. Ako mi možete da mi otpjevate Happy Birthday. Pošto ja slabo engleski znam, ja vam mogu reći sretan rođendan vam, sretan rođendan vam, sretan rođendan želim vam. Bože dragi, imao sam osjećaj kao da mi sretan rođendan pjeva Marilyn Monroe, a ja da sam JFK. Aj dobro, ako vas to veseli. Ovako, ja vam sad moram drugu stvar reći. Znači, ja poklanjam, nažalost, ja nisam tog statusa da ja imam, da sam to kupio. Ja sam to ukro. Dobro. Ja sam to ukro. Ja sam to ukro među nama, ja ću vam reći, znači, Miloradu Pupovcu. Dobro. I ovako. Halo? Recite. Halo, čujem vas, ja slušam vas. Ali telefon ima jedan problem. Recite koji? Šta vam je sve na ćirilici. Nema veze, ja sam učila ćirilicu, ja vam znam čitati ćirilicu. Nema vam ni jedan drugi jezik, nego samo ćirilica. Pa nema veze, kako nema? Nema, toga je, imate te nove, di ga je kodirao isključivo i samo na ćirilici. Znači nema mogućnosti ni jedno drugo pismo nego ćirilica. Pa dobro, nije meni to problem. I druga stvar je što je Milorad znao da ga neko prati. Da. Ima samo jednu melodiju kad zvoni. Recite. A to je srpska himna. I ništa drugo, samo to zvoni. Pa u čemu je problem? Šta se ne može ništa, znači nema ona zvonjava, ne znam, neka jednostavna, nego ima i samo to i još je jedan, to je najveći problem. A recite. Problem je taj, ovako, gledajte, pošto sam ja tek kasnije doznao, jer je bio mrak, da je to od Pupovca mobitel, jer sam gledao slike kad sam došao kući. Znate? Pa ako nešto poklanjate, ne morate mi obrazlagati zašto to poklanjate. Pupovac, ne Pupovac, nema veze, kaj. Ma ne, ali ja vam želim reći kako sam doznao i onda me on zvao s drugog broja i ja mu se javim ja njemu kažem halo bre. Ok, nemam ja vremena za takve stvari. Ok, hvala vam lijepo. Ništa. Vi očito ne želite pokloniti. Ajde, denja. Bog. Evo, vidiš kako, prvo mi je pjevala, a onda kad je vidjela da joj želim, zapravo sam joj želio reći da nije telefon kod mene, jer mi je policija dolazila na vrata, nego sam ga dao mami. Pa je mama već 3 dana u zatvoru. U pritvoru.
Dobro, mama je, nisam ja.